Tuğanlar assalamu alaikum. Doni KG kanalımızın görüşçüleri, жалпы mal çarba görөрmandары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 16 май 2026 жыл Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базары. Саан уйларды, бооз уйлардан тартып көрсөтөбүз. Тугандар, биз менен болуңуздар. Таластан бери келип туруйлар. Тугандар, бүгүн жакын бооз, бүгүн эртең туй тургандар. Бүт тарттык, номерлерин алдык. Сиздерге оңой, жакса чаласыздар. Сүйлөшүп ээси менен ал жагын ала бересиздер. Каналды колдоо иретинде тырс лайктардан базы көрүңүздөр. Мына жакта дагы соода болду. Мынакей Сокулук мал базарынан көрсөтүп беребиз. Реклама үчүн номерлер 077 388 350. Тугандар, ушул сатылып кетти. Ооба, ушул сатылды. Канчага кетти ошо? 205. 205ке ачыгы сатылыптыр мына. Буякпы? Мону. Ушуну сатат экен музоосу менен дейт мына. Таза шивитке маалымат берип койбойсузбу? Шивит канчанчы тууду? Биринчи туут. Силерге ассалам алейкум. Иштер. Экинчи туут дейсиңби? Биринчи туут эки тишпи? Эки тишек кунажын. Өтө бойлуу экен, Канча сурап атасың? 225 миң. 225 миң. Литр канча берет сүтү? Азыр 10-11 музоосунан сыткар. Музоонун сыткары 10-11 берет. Музоос кана? Музоос да этик алдында калган. Могу эркек экен, же ургачу? Киндиктүү экен да, мына. Мынакей. Эки тиш. 20 күндүк. Номерин калтырып кой. 773 0773 42 04 00. Доставка уюштурабыз, а? Дагы түшүрүп да берет экен. Бир эле башпы ушунду? Болду. Чалып көрүңүздөр, мына эки тиш кунажын экен. Жакшы мал алам дегендер болсо, төртөө тең иштейби? Төртөө рабочий. Рабочий, таза. Ким абы? Меники. Баасы канча? Баасы 280 миң. 280 Монбулярд ба? Мен семент алып атпам, Монбулярд. Флекве дейт, Флекве. Энеси Монбулярд. Парода кене кыскасы, номер айтып коюңуз анда. 0702 310 420. Чалып сүйлөшүп кененирээк маалымат алып бересиздер. Алам дегендер болсун. Ана навестин. Кайсыны? Бул дагы бар экен, музоосу эркекпи? Эркек музоосу менен мына уй. Канчанчы тууду байке? 4-чү туут. Мына жиелини. Охо. Сүт каналдарын караңыздар, үрүттөрүн көрүңүздөр. Сабиз экен го. Канча литр берип атат байке? Азыр 25ке чыккан уже. 25 литр берет. 8 берет негизи. Негизи, бир жума болуптур тууганына. Баасын айтыңыз, эң башкысы, жакыныраак кылып мына катталуучуларга. 310 сурап атабыз. 310 сурап атасыз. Бул кандай порода? Бул казак, кыргыз, жергиликтүү. Алатоо. Ушундайлардан азайып кетип атат да негизи. Мына алатоо. Илгерки фермалардан мына тукум алып калган, Номерди айтыңыз, шуну алам дегендерге. Ошо жанагы эле номер. Жанагы эле номер туугандар, мына порода. Эки баш экен анда. Доставка уюштуруп бересиз, Төртөөнөн тең чыгабы? Төртөөнөн тең. Иштейт. Мына, кана, саап берип коюң, көрсөтүп мына. Коюу экен сүтү. Мына, жумшак экен. Көрүнүп турат. Басканда эле кетет. Мынакей, ушундай. Музоосу эркек болду. Чалып байланышып, соодалашып алсаңыздар болот. Доставка уюштуруп бериңиз, Доставка уюштуруп берет, буюрса. Анда дагы алдыны карап, биз менен болуңуздар. Видеого лайк басканды унутпаңыздар. Мына ушул жерде эки баш уй бар экен, мындай. Сүт багытында окшойт, көрөлүчү. Байке, маалымат берип койбойсузбу? Бул канчанчы тууган? Маалыматы 2 туу, 3-сүнө 7,5 ай 8 ай. 3-сүнө, азыркы учурда саамбы негизи? Жок, бул запуска чыккан. Баасычы? Баасы 250 миң сом, бир аз. 250 миң сом, бир аз кеми бар. Булчу бул? Муну билбейм. Бул сиздики эмес, Булар менин. Кана, ушуларбы? Могу кунажынбы? Бул биринчи туут. Биринчи туут. Бооз экен, Бооз, Жакын. Баасын айтыңыз, мында жакын кылып, байке. Боло турган 200 миң сом. 200 миң боло турганы. Мынакей. Жакынырактан көрсөтөйүн, үрүттөрүн көрүңүздөр, узун экен. Мына, ушул биринчи туутпу? Биринчи туутка өтө үрүттөрү сабиз экен. Номер айтып коюңуз, телефон. 706 0706 66 76 39. Чалып байланышып көрүңүздөр. Кайсы? Бул экинчи туут. Баасычы бул чоң экен, 270 миң, бой 140. Алатоо дейт. Мына. Экинчи туут. Чала бериңиздер, алам дегендер. Кунажынбы ала? Кунажын окшойт. Кунажын канча бала? 130 дейт. 130 миң экен кунажын. Бул навести көрөлүчү.
Мыяқта дагы швицпи не? Az. Ye, assalomu alaykum, qandaysizlar? Yaxshilarmi? Mo kimniki ekan bu? O siznikimi? Assalomu alaykum. Bu Qunajindan bahası qancha? 280. Boğaz qısır. 3 ay bo'ldi. Qancha yil asli birinchisi nima? Buyursa. Mıqti uy bu? Qunajin bu? Ayı yo'q. Shvits. Mana nomer qoldirib qo'yamiz. 0709 23 53 34 qayrılыңыздар. Rahmat. Anamdağı bir uy görüp kaldım da bu yerden. Hazır. Suraylıçı muzosu menen. Nake. Ama uy kimdiki? Ha, senki assalomu alaykum. Sizler yaxshi? Muzosu urgaç gene? Muzosu urgaç. Aa, mana. Qana. Şu ikinci Ko'rsataychi. Ikkinchi muzosu. Tartib qo'yamiz. Mana ke. Ha. Jelingda Amerikanka. Bu Amerikanka o. Ha. Oh. Qizday tona. Mana ke. Birinchi tuğda? İkinci İkinci tuğda ekan. Bo'ldi. Qancha litr beradi? Hazır 17-18 sütü var. Ertemen geçin. 17-18 litr sütü var. Etlemenen geçinde. Boylu Amerikanka momday bo'lgan. Jash. Bahasını aytib qo'y. Bazı 230 bin. 230 ming. Biri lavaş mı? Şu beradi ekan. Nomer qoldirib qo'yganlar. 0505 0505 27 05 90. Mına muzosu. Urgaç ekan muzosu. Çalsanızlar bo'ladi. Dastavka uyushtirib berasiz mi? Mana ko'ringizlar. Dastavkasini uyushtirib beradi. Boyu qancha chiqadi? 140 boy. Boyu 140. Jash mal alam deganlar bo'lsa, baylanışlaringizlar. Belotskida ekan, Belotskida. Assalomu alaykum. Qancha bu? Uy. 190 boy. 190. Muzosu erkek urgachi u. Erkekmi? Ha, erkek. Shu siz tartib qo'y dedingizmi? Qanchani tug'di bu? Qancha muzosu? 3-chi muzosu. Sütü qancha? 12-13 litr süt var. 4 önünden çıkavı? Çıkat ekan. Bola turgan jeri qancha? Bola turgan jeri? 180 boy. 180 bolsa beradi ekan. Nomer aytib qo'yamiz. 0703 70 79. Biri lavaşmı? Bo'ldi. Biri lavaş ekan. Çalыңыздар. Mana uşullardı tartalı. Baykem tartib qo'y deydi. Bu talastik ekan ha bayke? Bu boğaz bu. Tuayın deb qolibdi. Qanchasini to'ydi? 4-chi muzosini to'ydi. Bahasini aytib qo'yamiz. Hozir bahasin. Bazı 280. 280 ming deydi. Mana jelini ko'rsatayin endi. Bu jaqdan mana ke o'tib ko'rsatayin, udobniy qilib. Ha. Oho, jelin mıqti ekan mana. Bu qancha litr beradi? Sütü 30 litr süt beradi ekan. Jerga yaqin ekan, chaqani qo'ysangizdar jetadi ekan. Boyu japız. Mana talastiqi. Mana aylandirayın. Andan keyin bular. Oy, ne de jelin bayga. Maşallah. Bu sağ mı boz bu? Boğaz tuayında. Yakın. Bugün erten koy he? Bugün erten. Kaçancısını toydu? 4-cü olmaz zaten. 4-cüsü toydu ekan buyursa. Bahasını aytыңыз. 285 bu. Bu 285 ming deydi. Bolor deydi mana. Talastik ekan mınaki jelinlerin görüңүздөр. Daha qaysı bayga? Ya, bunu tarttık koy. Daha tarttık koyulu. Buna tarttık buyursa bayga. Mana. Ekö bol. Andan keyin bu yoqda da uy bor ekan qo'y. Bugun qo'ldan kelsincha ko'rsatib o'tamiz. Mana tartib qo'y deganlarnikini tartib o'tamiz. Menikini tartib qo'y deb chaqirib boramiz mana. Shunday ko'rsatamiz sizlar uchun. Balkim жақсы alasizlar. Bulchi bu jash ekan a? Qanchasini to'ydi? 4-cü olmaz bu da. 4-chi ekan a? Jelin salib kelaptir mana. Buning bahasichi? Bunun bazı 250. 250 ming so'm so'rab o'tadi. Bularning boylari qancha chiqadi aka? 130. 130 toshnami? 130 toshna chiqar ekan. Nomer qoltiringiz. Bu yoqdan takdirim. Qana. Ha, bular da bor ekan-ku. Oho, chekadan bag'ini aytingiz. Bo'g'iz ekan bular. Qancha? 280 lira. 280. Bardig'i 280 ekanda sizniki. Nomerni aytavering sanda. Mana. Barım takmayız. He. Bahasini aytingiz. 250 bin. Bul 250 ming qancha ay bo'z? Bulda tuayın deb qoldi. 10 kunda. Mana to'yib turganlarni olib kelsiz qo'yab aka. Talasdan kelibdi do'stlar. Mana jet oblastga uyushtirib berasizmi dastavka? Anda nomerni qoldirib qo'yamiz. 708 0708 90 90 52 90. 90 çalыңızlar. Mana shunday. Ma'qul iyilik. Bu uy qancha ekan? Bayga 250 atam. 250 bu bo'z bu. Boğaz. Qanchanchini to'ydi?
Екіншісін той. Екіншісін туйт. Номер калтырып коюңуз. 073 20 03 20. Төртөөнө тең сүт чыгабы? Сүт чыгат экен. Чалып көрсөңүздөр, байланышыңыздар. Алам дегендер болсо. Мына ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Буюрса эртең да базар болот, эртең көрөөк болот.